Siyabingelela konke amagumbi amane omhlaba nisithi mabaphile abantu. Sithe isikhathi ingabonakali kule mkhakha, kodwa-ke kuyakufanele kwesinye isikhathi umuntu aqhamuke akakhulume nabantu. Sikhulume isintu njalo, sifundisane, siqondisane, sikhuzaneni lapho kumele sikhuzane khona, siqondisane lapho kumele siqondisane khona. Ngizothanda ukubuya nje namagama ambalwa engifuna ukuthi ngiwafundise abantu njalo, noma ngiwaqondisise ebantwini kahle kahle. Qondise abantu ngoba umuntu ophilayo emhlabeni uyaqondiswa, ikakhulu edabeni lesintu. Isintu lesi asihambi ngokucabanga kwethu. Isintu lesi, bantu bakithi, sivele sisuka kwasemandulo, lapho esisuke naso khona siyisintu, silokhu sisilandela njalo futhi angeke sisilahle. Yikho-ke ubona isintu futhi asibhaleki. Ukubana ngabe izikhwama zethu ziyafana, ngabe naso sibhaliwe phansi njengeBhayibhili esiyisintu samaJuda abakwazile ukusibhala ngoba beyenza inkolelo eyodwa, noma ngithi be-practice-a into eyodwa bona. Kodwa-ke kwehlukile emadlozini akwethu ngokubana umuntu nomuntu unesikhwama sakibo, umuntu nomuntu unedlozi lakibo, umuntu nomuntu uphiwe ngendlela yakhe afanele asize ngayo abantu. Yingakho ngifuna ukubuya kule ndaba yokuthi mawushukuma uya emuntwini, uyazi into oyifunayo wena, uyazi into oyihambelayo. Yingakho-ke fika uhambe lento oyihambelayo, usizwe kuleyo nto osuka uyisukumele phansi. Njalo isintu sidinga kakhulu isineke, sidinga kakhulu umuntu obekezelayo. Ma ungenakho ukubekezela, uhlale phansi ngokubana ukubekezela awunakho, ngoba akusekwenziwa ngokucabanga kwakho. Siyahlaziya mangabe sisenza izinto. Njalo ma uhamba uyodinga usizo, khipha ukudideka. Ukudideka ukususe enhliziyweni yakho, ukususe emqondweni wakho. Futhi okunye ungahambi ngokuthi ngoba uzwa kuthiwa kuyenziwa lokho. So siyafuna ukuthi umuntu loyo okusizayo ayenze ngendlela wena ozwe ngayo, nangendlela othanda ngayo, ozwa abanye abantu bekhuluma ukuthi kwenziwa ngalolu hlobo. Cha, thina abanye asisebenzi kanjalo. Silalela idlozi lethu ngemva kokubana sikuncedise kulokho esifuna ukukuncedisa kukho. Mangabe kumele sikugeze, siyakugeza, siyakunikeza izinto zokugeza, uhambe uyogeza, ulunge, ube hlambuluke ngemva kokuba nosizwe. Awungeke phela uthi mangabe unje uvele ungagezanga ubuso usiyagcobisa ivaselina phezu kwedoti. Angithi ufanele uqale ugeze ubuso ugcobisa-ke iloshini noma ugcobisa ivaselina usuklini. Abanye bethu silahleka la, sifuna ukugijimisa into ephambili, sishiya into esemuva. Kuzokulungela kanjani mangabe wena uzogijimisa into ephambili ungazange ususe i-obstacle evale inhlanhla zakho, noma into evale ukubana uphumelele? Akungeke kulunge empilweni yakho. Kuyefana nokuthi ugijime uhambe efaka ama-CV kodwa bekutshela ukuthi uhamba nesilwane. Lesiyana isilwane sizogijima phambili, sifike sivala ukuthi ungabizwa kuleyo interview, kubizwe abanye abantu ababuyela emuva kwakho.
kodwa umsebenzi uwazi. Kodwa-ke inkinga yakho isuka iyile yokuthi usufuna umsebenzi ungazange uxoshe lesiya silwane esiyiso sihamba sivala izinto zakho. Thola ukuthi umsebenzi uyawazi, unama-degree, unayo yonke into, kodwa-ke kune-obstacle eyinto eyiyo evimba izinto zakho, yiyo efanele isuswe. Angeke uqale phambili ubusuyebuye emuva, akungeke vele kulunge empilweni yakho. Nalo ithemba abantu bangizwisisa uma ngabe ngikhuluma ngale ndlela. Bese ngibuya kule futhi enye eyalaba bantu abangilethela abantu babo abafuna ukusizwa yimina, sebebehlulekile ukubasiza. Wena ulethe umuntu wakho ngokubana wehlulekile ukubana umsize noma awukwazi ukuthi umsize kuleyo nkinga. Kodwa-ke angidingi ukubana ungi-lecture, ungangifaki ku-lecture wokuthi umuntu wakho ngoba ngumuntu wakho umlethile kimi, sufuna ngimsize ngale ndlela wena ofuna ngayo. Mina ngiyalalela ngendlela yami ukubana lowo muntu kumele ngimsize kanjani, bese ngiyamsiza ngaleyo ndlela idlozi elingitshela ngakhona. Bese ngibuya nakini nina zigulane futhi lizwisise kahle lento engiyikhulumayo, noma ngabe ividiyo yami ingabonakali kahle ngoba kumnyama kule ndawo, yikho kungakhanyi kahle, ividiyo imnyama. Nani izigulane ngifuna ukuthi ngiliqondise lana. Hlalani emuntwini oyedwa akusize aze aqede, ulandele lokho asuka ekutshela khona, ngoba uzogijima umhlaba wonke uze uwuqede. Thola ukuthi ngemva kwesikhathi usumoshe isikhathi sakho, uzogijimeka abanye abantu befike ukuthi gijima ubuyela lapho owaqala khona, usizo lwakho lulapho. Usuhambe wamosha imali endaweni eziningi, usubuya futhi usujika kimi usuzongitshela ukuthi hhayi mkhulu, ngathi ngisuka lapha ngasuka ngaya komunye umuntu wafika wayengenza lokho, ngathi mangijika-ke ngase ngihamba komunye umuntu wafika wangitshela ukuthi ngibuyele kuwe. Isikhathi sonke lesi esidlalisileyo, nathi futhi uyobuye silimaze edlozini. Ingakho abantu abahlale endaweni yodwa. Abanye abantu manje liphethe izinto elizisola ngazo ngendlela yokuthi alifuni ukulinda, alifuni ukulalela umuntu uma ekhuluma. Hlala endaweni yodwa. Mangabe usenzela isithwalo sakho sithathe endaweni yodwa. Ungagijimi uze uphazamise izinto zakho, uthole ukuthi into zakho seziphazamisekile. Hhayi izinto seziqala sezimosha lapha ekhaya, awusakwazi ukuthi into wayithathaphi ngoba usuthethe lokho wahlanganisa lokho nalokho, sekukunengi. Sokusilwa lokho kuyizinto. Okunye nakho ukuthi nami ngimdala lapha ekhaya, okunye nakho ukuthi nami ngimdala lapha ekhaya, nami ngalandwa ngalapha ekhaya. At the end of the day uthole ukuthi impilo yakho simoshakele, usuzimoshele wena impilo yakho ngokubana awufuni ukuhlala endaweni eyodwa ulalele imithetho oyinikezwayo. Isigulane asifanelanga sifane nomuntu wesifazane ongasaziyo ukubana ufunani empilweni yakho ongaqoqekanga. Qoqeka, ubumbeke, yakhelwe into yakho oyifunayo, usendaweni eyodwa umuntu aze aqede, and umnikeze isikhathi umuntu akwenzele izinto zakho njengesivumelwano livumelane ngaso. Kodwa ngokubana phela impilo zabantu azifani, bantu bakithi. Abanye abantu ezinye izinto zabo zithathele kudeni, abanye abantu izinto zabo zithathele eduzane. Omunye umuntu into zakhe azihambe ukubana se-confused, sethatha i-confusion yakhe azoyiyeleka kulowo muntu omsizayo. Qondanisani izinto, ninanzelele futhi nifundisise. Nalo ithemba abantu bazwile. Omunye umuntu uyasho ukuthi ufuna imali esheshayo, ngisho ngikaleka 3 days, uthola ukuthi kumenzele nge-same time. Omunye umuntu kungapheli no-12 hours, omunye umuntu kuyaqeda 2 weeks ngoba impilo yakhe isuka ihlangahlangene. Kusamele siyilwe, sinqobe izinkinga abhekane nazo. Lokho kusuka sikwenza
sikudinga ukuthi nawe ube nenhliziyo nye nathi, inhliziyo yakho ibe mhlophe, uyeke ukubalisa, kuyasiphazamisa. Bese ngisithi-ke elokugcina, mina abantu bakithi angihlali nje, nginesikhathi sokuhamba, nginesikhathi sokuba khona. Ingakho umuntu mayeza kimi uyenza i-appointment, abuze ukubana ngikhona yini, angayenzi umazivelela azotshona emi esangweni lomuzi, azotshona emi phakathi komuzi ulanga lonke, ngoba angikwazi ukusebenza ngokuthanda kwakho. Ngikwazi ukusebenza ngedlozi, idlozi libe lelilayelayo ukuthi hamba lo muntu umenzele ukuthi ngalesi sikhathi esinje, uhambe endaweni ethile, lo muntu umenzele into ekasha. Ngiyahamba ngiyenze lokho abangitshela khona. Bethe into yakho, imali yakho ngiyenzele emgedeni, ngiyahamba ngiyenzela emgedeni. Bethe ngihambe emfuleni, ngiyahamba ngiye emfuleni ngiyokwenza leyo nto banjele yona. Ngabe kumele ngiye entabeni, ngiyathravela ngihambe ngiye entabeni, as long into yakho ethe uyayifuna kimi ngizoyenza ibe khona. Ungangiphazamisi ngamafoni amaningi, ungangiphazamisi ngezinkulumo ezingenasidingo ezizophazamisa into sengiyenzile siphela, wena uzophazamisa. Kuyabe kufana nokuthi pheka ukudla, ngabe sokumele kuphakwe, sokuthela inhlabathi, sizokudla kanjani ukudla okunenhlabathi? Angeke kuwe sikudle, kuzofanele sikuchithe ngokumana sokumoshakele. Ingakho abantu bakithi, ngabe ngithi into yakho ngeka 3 days, ukhona umuntu uvele uzoyenza ngale 3 days, imali yakhe eshesha yenza ngale 3 days, omunye imali yakhe yenza ngale overnight, omunye umuntu kuyathatha 2 weeks, omunye umuntu 3 weeks. Kodwa into ebalulekileyo ikubana leyo mali engikuthembise yona, imali elandwa zilwane, uzoyithola. Nami after that sokhipha inkanyise bese ngithatha u10% wami, sibese siyasehlukana-ke. Kodwa-ke wena ongilethelela abantu, uke ume ngokuzofuna ukungilecture, ungangilecture edlozini, uyangiphazamisa, uyangilimaza emoyeni. Limaza idlozi lami ngokubana ungithole vele ngingaka, ngisebenza abantu since 2002, ngilalela idlozi kwale ngitshelane. Ngabe umuntu ebethu ufuna isigubhu semali, ngiyahlaziya ukubana isigubhu sini esivuma edlozini lakhe, msebenzi mune okumele ngimenzele wona ozomphumelelisa. Ungambheki ungiyeye ngokomzimba. Njalo angifuni umuntu othi uma ezodinga usizo le mali esheshayo, noma uzodinga isithwalo, noma uzodinga ini ephathelana nokwempilo yakhe, kuphathelana nokwempumelelo yakhe, abese siba nento yokuthi uzofuna kusefuna ukungiprovoka. Ngoba angithandi ukubana ngize nami ngiprovokeke, ngoba mangabe nami sengizophakama kuyagcina kumoshakala izinto eziningi. Into engingayithandiyo kokubana mina ngithunyelwe ukusebenza abantu, kodwa nginakho nami ukubana ngibe nakho ukujikisa, ngibe nalo lolo laka olukuthi ugcina nawe usungiprovoka, unganikezi isikhathi ukhulume ukuthanda kwakho phezulu kwami ngokubana ubona nginokuthula. Angiyithandi leyo nto bantu bakithi, asisebenziseni sibe moya munye ukuze izinto zethu zihambe. Kwasemandulo vele kwakusenziwa lokho, kodwa-ke kwakungekho umuntu oprovoka omunye umuntu. Kungakabikho-ke amafoni, kusabhalwa izincwadi, kusahanjwa ufike unikezwe into, thatha le nto uyenze u1 no2 no3, ngemva kwesikhathi esinje ubuye futhi uzothatha lokhu, siyenze lokhu nalokhu nalokhu uze kuphelele umsebenzi wakho. Kuyefana nami-ke bantu bakithi, ngisebenza abantu abaningi, ngifanele sinikezane isikhathi 1 by 1. Mangabe kungekho ukuphumela, kungaphumeleli, ngiyakutshela cha akuphumelele, asitshintshe lokho bese ikwenza, senze lokho ngokubana ngisuke sengihlazile, ngabona ukubana yinto ezokusiza, ezokuphumelelisa. Engidlozi khuluma 083 2066 954. Ngiyabonga.